Programu Worotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundong ke San Francisco, the Kotik Kenta Patamai. Ini mula vina katali sa sivi tango na vai na tini ka rua na miniti me bakau bakarita ka tiko niya dua ngana tuku leka sara erto ngandrava tiko erto vina kata tiko na isongo na Regional Pacific Islander Task Force me mai bakarita ka tiko ani se me kade waki tiko ani wakambi tiko ngobi kenda to na bakai tiko and na vanua livongo California wakambi sara wikento na tiko ngo and na Bay Area bakatala kina Santa Rosa ya endola rarambutu go member leta tiko ngai duan tomanda ono bia bakamadala takata mandeani vike menina senga tiko nisi tora rawa se dava saramanda na Regional Pacific Islander Task Force na dava mbeka na usutu ni songo ngo se ni naki saramanda ni songo ngo na dava saramanda ya na Regional Pacific Islander Task Force e didi baka saratunga e vida na turanga na marama vida talanga ni songo o katalitunga kena na radio mbula dua bata mai na vi matanitu mai na wasa Pasifika ka da sama iba kai tiko na vanua livongo Amerika na veka ke de sara na veka ni vibuke so bakambimbi tiko and tambana ni bula and the ronro sobu mai na matanitu levo Amerika na federal government o tianga lako mai and a state and a ve state so o tia sanga lako sobu mai ke na ve tau ni so ka ke mame bakai tiko kina goa yan bakamenga kena katumba tiko ni veka ke de go kina dui tiko se na community na Pacific Island communities o katiko kinangobi kenda tona i tau keiwe kenda tona kaiviti kanda to sama iwa tiko na vanua livongo Amerika katumba tiko mai ni matanitu kina vei tiko se na vei mata tamate so na Regional Pacific Islander Task Force waka bimbi tiko wekenda to na ngole mai na vi mataritu mai na wasa Pasifika kanda to sama waka tiko na vanua livongo Amerika wea na Regional Pacific Islander Task Force na tambanongo e tiko talanga na tambana na vi tambana kede ka ngarawa tiko mai ngarawi Hawaii tiko wakatanga kina mai Seattle wakatanga kina mai Oregon Portland Oregon e tiko kede na vi tambana ni Regional Pacific Islander Task Force ka venga rabitiko and a state kevisara yango i California na Regional Pacific Islander Task Force ka duan na umay labo e solitiko mai na matanitu levo Amerika ka oka tiko kina sen ngoli sombo mai wakanrondroi sombo mai na umay labongo me mai buke tiko na vi tiko eso se vi communities eso Pacific Island communities member leta tiko na matingo na TB kanda sa kelake di tiko anda si tu mai vitin da sandorongo da tu na TB o baka sa mataka na dona ngona ya se o se buli tiko kina o buli tiko fomo ano tiko i ratu Sukuna Memorial School o tia sangi tuku ni mai me ke mami baka me ke mami sa kuni vela ko aki me ke mami nangangaro ni tiko so be ke mami tuku ni saranga lava ke mami lakani me ke mami laki na teste me ke mami laki ndikebi na matengo na TB baleta ni angai kunei ni vida erto tobi erto na TB karto sali durtiko na volnimbula me baleta na matengo na TB and then do baka wale takan da seng soti ni do toro baka bimbi ya do na kame do na kilatiko to sa ya vera mai Amerika gobi kemni na senge sa sanga tiko mai be kemni na rere sarawata beka na ni green card o nisa nangai varo ngoli tiko mai Amerika and do na kango e ngandre kalava ki tiko monina tora rawa mena mai oni nandi kebi rawa kina na TB nimbera ni nge lakoa ni nge lidakadaka wakambimbi tiko kebaka oni tiko ngana no moni tuba monina mai venga ravi ana tambana nimbula sena roni kana caregiving na tambana ni venga ravi bao ya se tambana davanga na tambana nimbula the health department ya monina endona kana lavaki andre vitalitu ngavi ke monina mai dikebi rawa na buku ni matingo na TB au senga ni kenandau senga ni unasi se me tubi ona kila me baleta na matingo a me wakamatila le takani na tukutuku nga ka ngandrebi me vakarita ki tiku ani na nonde wa siningo nongo ni sandona umi lawo solitiku mai karto samai bakaita vitiko kina e tolu na ni wasotiawe vana i songo lotu vana i songo lotu ngo e senga ni kinaki ni vakuwe kina ni da vakuwe kina na vi songo lotu tale so songo lotu i tau kei kanda samai tikongo i Amerika
Na vana i songo lotungo na solia ni berto na ilavo ka sa rto mbio te tiko waka tiki me mbali tiki anda tō na i tōkei ka o te asanga i tiko tale na kena iwase na iwase ni lavo e na lako ki na ndui mata lotungo e na kena sanga i tiko ngā menda wukei, menda mai wakarara matake na i tōkei se na kiwiti kanta sa mai waka i tiko i California e na wuku ni matengo na tuberculosis. Ia, Aunque rede tiko rtombio tamai na wakelesi kartondo benga ravitiko and Regional Pacific Islander Task Force. Endua na yalo rtombio tamai vea aunque wakamiu kurambui taka wakalewu ni wili ni kevite sanga imbitik mai vanguera ni wosotiao ni usanga ni rani umbita dhakiani na screen nandua na singo na gero ni umbita yani kina ka Aunque rede tiko na wili ni mate go na TB and na vimate ni tu me na wasa Pacifica. Ngai kone kina ni viti wili le hundu tiko. Me waka toto watataki kina vimate ni tu tale so. Au na ngai wili ka tale manda waka matela lai waka vinaka na veka erto soli tiko mai ane wala tuku erto soli tiko mai ame baleta na TB kena kunei ni lewundu tiko weekenda na kaiwiti e tau weekenda tiko weekenda se tau weekenda tiko na mate ngoa na TB. Duanga na kau ki la, ngoa na nongu na wekanga o lako duruma o iau wakate ki au ni o ngwale mike koia e ngandrevi la waki tiko menda na maindikewi na mate ngoa na TB kanda na lako ni bali bola ia na kaiwe na kakena ni rawa na nomule ilo rai se mena ndikewi weiko na mate ngoa na TB e lebu na bali ni wai se na bali mbula i tungo e rando webu kakena se ni kona ndikewi kina ia o ke la o baka samataka tiko ngoa na nongo angole e ngai le baka me udhula e na ndua mbeka na waini mate me udhula na waini mate o te asa o te tolu na singa o ngai le staleani me ngai le lorai e baka dhava e beso tina vanua se na ramba ni vanua e ronroba na waini mate na reaction koea me na ngai kileikina e tiko vea na TB se senga e na ngai baka tau tiko e na ngai le wiliki na Dambalau se na ramba ni vanua e wuthe ni o te tolu na singa. I o te ana ngona sa arto sa andareli lore kina sa nangi tukuni mai o i kondodono mo le x-ray se senga. Ia ke waka mantanga o le x-ray e senga ni keni mbalimbale a ni tiko veiko na TB se rao ni kona waka dende ni wasotiao. E waka ni rawa ni o ni waka te tea tale na matengo na TB e senga ni keni mbalimbale ea. Ia ke waka e rao ni kona ngeli x-ray nangai tukuni mai o i ko senga ni tiko veiko ia na kaya ia dhawea o i ke waka ikusali x-ray sama ni adho besar na bondo ya muli x-ray na gaira e na binaka tiko na nomu x-ray o ya ke baka e lurai ni senga ni tiko biko na manu ni mate na TB after that x-ray iko rawa ni na mona maroro e tiko na ilawe ni vekai so na nomu x-ray o ya me ruta ni 5 na embaki ke baka ongeli bangara daka taleani na loma ni 5 na embaki ro ni kubakari takanga na nomu x-ray report o ya e na kile tiko kine ke baka sa o te 5 na embaki onge o sanga tiko mo li bangara daka then you'll need to go through another test na TB test ia na kena matela lai kena baka matela lai ke do ya e na daka tiko e vida na vuli endua ki to sa na buda tiko me sa na baka i dhuri saranga e na vula o kotoba na rau tiko mbeka ni oti ni madhawa ni vula o kotoba e na gai baka ndita ki ani na bonua e na baka i dhuri kina mo ni ngole mai ni mai ndikewi ni mai vulida na bekai so me mbaleta tiko na matengo na TB ka na baka rote ki tiki na so na kalalai me katingani baka binibinaka na nomuni adhara mai koutu kone tiko ya e senga ni vaku e kina na visongo lutu taliso go me mbalete kenda na i Tokei tambuiani kanda sa mai waka tiko Amerika. Andina ngā ni vana i songo lotungo to sa mai dhoko wata tiko ka sa mai tau ia buta ki tiko kina na Fijian Health Ministry. E a waka tikabu na Fijian Health Ministry a waka i dhuri na songo matai tiko ni songo ni Fijian Health Ministry and bula vida na bula sauti mai waka i dhuri tiko na wambuta na bula Chulai a waka i dhuri i Petaluma ka rangole ni kina i lebu na waka lesi mai na vitambana ni bula e so kantangan reva Yo mandanga waka tiki au waka urarawa taka waka lilai ni senga so tini lebu wikenda na ituki enda ngole ni kina waka bimbi ni senga ni ndona ka enda na soma kina. You do not need to pay senga ni ngadrebi kina na insurance, senga ngadrebi kina na tarongina iko waka pepa se senga. Na wika waya iyo
kitong kay nakanga kitong kay vital nota ko ya kitong hindi tukina niya sige matay ni ministry Fijian Health Ministry na health fair avakaidor sige kene matai an do tal nge avakaidor tal na bakela kumai ia na bula katumai na bula kotoba na oti ni madawa vakadadhango na nge vakandita katali tukani na ngona kito sa vakandita ka kina na tikini singa na bunue na avakaidor kina na TB test ke na nomunili buli da mandanga na bekai so member letter na mationgo na TB na kena bimbi mendalindi kebi na kena bimbi mendana yan rabitiko kina ndanganga rodi tiko kina ona nge vakandita katali tiko yani yana bekai so endo wenga rabitiko kina bitoko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force ka vakabino bena tiko kina na radio bulando batini kitombo bau mai tiki toka ni songo na Regional Pacific Islander Task Force nonon rito bitoko ni karao nindo mai rao talangani mai vakaidur tiko ni kina na wenga rabi na nonto bato kanda mai siama tiko ni kina and na visinga o yana bekai so kanda roni na vakabino bena tiko kina and the Regional Pacific Islander Task Force. Ongo na programo World man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulandong at San Francisco, Nakoti Kenta Patamay.